بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وعملا متقبلا اللهم افتح علينا فتوحة العارفين بك يا رب العالمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. Bihayaon in pengajian na to halatur ra, mga kahalan sin ra to in taod niya yajibu tafkhimur ra ini kamaruan niya yajibu tarqiqur ra ini katunia yajuzu al-wajhan. Nah, in pengajian na to beon piasin aki mga kahalan sin ra. Nabaki siya nagto. Muna wajib siya parakmulon. Ikamarwan niya wajib siya panipison. Inhikato niya maharus in dua. In maksud maharus in dua aun hal sinra jari na in dua magsibu in amuin ikaw na magpihad to in parakmulon mo siya atawakan panipison mo siya na in amuin wajib parakmulon walo in hal niya walo in wajib panipison upat da in amuin jari in amuin panipison mo iwan parakmulon mo dua kuandasan walo tunga sin walo tunga sin walo hati niya maluhay rasan unuhin ba ini memorization na sa rinin umbol ya maluhay memorization sa nalang tamuin unuwa ini amuin lang tabihayan kung ano siya muna wajib parak mulun amura kumanin kuanta bihayaon in pag-anaran na to biya din kita magparak mo sin unian sin ra biya din ta haamuin long tabiyahan hilabtik indila ta amuin pag-pronounce na kanya oon na inra yan bukon niyang biyasin unway ni biya high school atau ha English long ta inra biya so pa mapapagsiwo pansin r na di ingkato inha bahasa Arab bunnal bang mo biya kwanon bang mo biya so banding-bandingon biyayan atawakan biya long ta in ra in hikatu mo pa letter kuan amang English na bunnal ni R man yan R siya oo so pamaimyang kaulong niya so pamalong niya Ar-Rahman Ar-Rahman na bang mo hisulat siya ha English R daman hini kwan mo yun ni isulat mo sumagawa in amin imyan kau sa pama R di mo yan mapagsiwo iwan sin ha English lang mo R na di mayo impyag kwan inunin impyag biddaan niya yan nangkan day sab na biya din in pagkwantakan niya kita nin in ra yan
inra, illam, iwan sinun yan, di ra sila haruhuldulan sin dila. Amura kumon aw niyang piagbidaan nila kato. Labi luwa ni inra yan, inra, so pama, biya dila tayo niya, inra, indila tayan, biya nabibihanan siya, bihan na. Oo, aun lawayan niya yan, hangin din doon. Aun yan lawayan niya rin doon. Nangkan dawang sa pamagkwan, umangkatsan nila mo, pag-usaon sipat sinra yan, bialong niya takrar. Inra yan, tumayma siya sipat, magbalik-balik ta, kita, tumayma siya simbihan. Sa buko ni maksud yaon, inangon tabiat to, bangkaw bisa, Bismillahirrahman, magbasa biyad to, bukon. Sa inkon awalan tarain doon, halian tain amoy magbalik-balik. Ikamaruan na isab, awalan tarain doon, amoy biyasin na English, imyan ko, Ar-Rahman. Di isab, imyan ko, Ar-Rahman, di isab makajari. Oh. Nabiya din ba yan to, na bayta bunal, inini, suway si pagligkuran to, o pag-anad-anaram biyayam. Oh. Na sa rin na kalaon daw wakto do ka inga mga kapag-anad-anaram biyat to. Ang ta, na marak mulyan. Bukon yan biya simpanipis sa pamaimyan ko yan, ir, manipis. Ganyan, parak mulom, na muna kawaon tain namuin wajib parak mulon inra. In panagnaan hal niya, apabila inra yaun, in panagnaan, apabila inra, baris taas. Bangkaw makita ra, kakitaan mo yaun, balis taas, bima na paunho mo yaun, parak mulom mo yan. Sa pamasadya, di lang taka mo, examples pa, mabiasin ini. Kita niyo, unin barisin rayaon, taas. Dahil doon, inrayan, so ay mo siya parak mulon. Oo. Sa impagparakmul ka niya, biyan na sinagi, bukom ba biyasin, inkaywanan, wala na practice bihayan kita, sa pama, arrah, ini ang buko ni marakmul. Arrah, buko ni marakmul. Nabiya din to ni marakmul. In marakmul, biya ko wayan, biya asin, biya sa pantun, biya bang mga, biya kuan, biya aun hangin, nagbugumod ka hangin sa pama, ausan, biya punod matwin in suara, pama, nabukon siya, arra, inya manipis yan. Bukon yan biya kuan, sa para indakmul, ra, bukon ra. Dalangutan biya inra ko ini mo biya dagbus uno ini. Biya bangkulong mo tehog-tehugan, gaidsin manipis sa ininra ko ini. Oo. Na unihin angunta pag-anaran. Oo. Ha, dami kaninra yan, hambuk yan din ha mga unuin din, ha mga huruf, amin pag-anaran ko tuod. Inra yan, hambuk yan din ha mga huruf. Amin lang kubiya din yung pag-iyanon, inra, pama, hadi makad in simud pama, ra. Bukon day sab imyan ka, biya suway tulo kamun. Sa sumakaw, amun dil, amun sadya, magbihan-bihan sadya. Nangkan dahin pag-ahon, pag-anad, pag-practice ka nin sa pamabiya, o kabumin simod mo. Pag-usam pa mo hilabad-labad in dila mo. Sabi liya to guman. Nawa? Ra. Bukon na ko, arra. Ausan? Ar-Rahman. Di na. Allah, na ito pag-anaran. Sa bilyat to, umunwayam. Long ta gumaan. Kita niyo, hindi parak mulong mo. Allah. In parak mulong man yun, amun ra, in haayaw di na. Allah. Atawakan sa pama, ayat
Wala tamshi fil ardi maraha. Ma, kita in maya malunok, manipis. In ra, marakmul. In ha, manipis. Imiyak ko. Mara, maraha, maraha, maraha. Hika marwahal niya. Hawak tu in ra, bang imbari sin ra yaun, damma, dapan. Bang inra yaun isab bariso no yaun. Dapan. Inra yang paunuhon da isab. Parak mulun. Nasa kamaya kita. Dahin doon, unin po sinra yaun. Wow. Na, biya na sinamoy pangadya lima bay labay, kaya bayit ako kanyo, in wow iwan sinya, in dua yan, huruf uno yan. Manipis, di mo yan makajari paunhon, parak mulun. Biyayaon, ang kaiwanan magbasa, ang pagkaruan, kubiyahin eh. Nukukan nyo, innal ladhina kafaru, na, okay na to, piarak mo na inuno yan. Indra, inay nang sadya sa larain doon, inwaw, yun o. Long tabihayan. Piagad sambil waw, yung piagad pakain. Para, na kafaru na bukun. Suway inra ini marakmul inwaw ini mauno manipis. Nabi adin tuam. Nabi ini kita innal ladzina kafaru bukun kafaru nabang muru na piarakmul sambil waw. Atau kanimian kau Qul ya ayyuhal kafiru run in wow yan pianipis mo siya. Bihad to. Ikamarwa ikatuniya hal nasa paganad anaran ba yan? O paganad anaran. Ikatuhal niya apabila in barisin rayaun patay. Bang indra kaya barisan patay, pag ubus in barisin nakauna rin kaniya, amun huruf nakauna rin kaniya, baris taas. Oh, so pama long tabihayan. Na, kuno kawakal mo inra baris patay, pag ubus indanan mo, bang in huruf nakauna rin kaniya baris taas, paunuh min ra'yaun. Parak mulum mo. Kita niya. Maru. Maru. Na marak mulyan. Bukun yan. Long tabi asin namun kabiaksan sing kamatauran na mimmar kadina. Mar. Na bukun sa marak mul. Mauni manipisim yan. Suway mimmaru. In mi marak manipis. Marqadina maru nasabu ko niyon sab kadina bukon so in ra'yaun biya kumuan uno ini biya long ta humahawa mim maru na biya yan na ikaupat niya maluhira sa memorization. Ini kaupat niya yan, bang inra yung baris patay raisab, sumagawa, in barisin na kaw na rin kaniya, barisono, dapan. Oo. So, pama, Daniel. Inra dari baris patay. In huruf, in barisin huruf na kaw na rin kaniya baris, dapan. Na parak mulo mo rin sabdain doon. Parak mulo mo. Imyan kaw, Al-Quran. Bukon yan, na baka kaiwanan, na experience ko, pagkaruan ko kaiwanan mo rin, Al-Quran. Labiluan din among mga unawahin eh. Among mga professional biyayan,
na wala sila akong limaway, magbasa-basa biyan. Sa buong kaywanan, nagbasa sila, nag-anad-anad, nagbasa English kwan biyan, sulatan. Oo. Inhalaw sin Quran, or atin na, naanad na sila, ano yan? Ha-ar. Oo. Na, inhalaw sin Quran, or, nabukon. Oo. Na, pag-uusap sa bausap kaywanan, na halaw sin Quran, or, natin yung mauna yan. Manipis. Oo. Na mahangin na mong karuan ko, alam sin Quran, Qurl. Nasari na bang pakat, bang magbisara-bisara, way na tukwan niya, alam sin Quran lang niya. Sa sumagawa, bang kau magkwan na, oo, so pama al-Quran, at tawakan al-Furqan. Al-Furqan. Na, biyan, al-Furl, al-Furl, al-Qurl, al-Qur'an. Na, ikalima niya, ano na to? Na, ikalima niya, apabila inra baris patay. Apabila inra baris patay. Sa kuno yung kabarisan, lang tahawak to siya manghumundong. Apabila inra baris patay, bima na hamang hawak to siya umunayan, humundong. Pag-ubos, in huruf, in baris sin huruf na kau na rin kanya, baris patay raisab. Uy, nabi arin ka to. Nagbakin doa uno. Dua patay. Apabila isab in baris sin huruf na kau na hara, baris patay. Pag-ubos isab, in baris sin amin huruf, before sin raisab, amun before sin rai sabi ato, amo na in baris taas. Diari niya tutuan. So pama, ikalima. Kita unin baris sin rai hindi. Baba, sa bangkita ni humundong, unin ibaris tari. Hati niya bang tabas sahun, bukon na yan magkaluma, wal asri. Way naman mag-iambiat to Way, barisan mo na yun yan, patay. Na. Pag-ubos, in barisin huruf na kau na dahing hara, yan bariso na yun. Patay. Na. In huruf, amin, before sin ra yaon, bariso na yun. Taas. Narain doon, paunho mo yan. Parak mulun mo. Imiyang kau, wal asru. Na yung kaibanan yan, yung kaibanan magbasa ini inra'i malawa. Biya din, wal'as, innal insana, lafi khus. Di mo yung lawaon, pasal yaon inra. Naparak mo lumit, pama, wal'asru, wal'asru. Na, parak mo nun, bukon wal'asri, at tawakal wal'asar, bukon. Na, inhikaunom niya, biadahay ni sab, biadahay ni, baris patay inra, pag-uus in huruf, nakaw na rin kanya baris patay, pag-uus si sab, in huruf sinamin before sinra ini bariso no. Kita niyo. Inra, unin baris inra rin di. Baba, dua baba, baris baba. Sa bangkitan ni humundong na yan, patay na siya yan. Na, bang inra, baris patay, pag-uus, innakaw na rin kani, baris patay, pag-uus, dapanin namin nakaw na rin huruf nakaw na rin harayaon, paunho ni sabihan, parak mulun. So, pama, innal insana lafi khusr, lafi khus, mahaba in sin, lafi khusr. Nabukon lafi khusir, bukon. Nari mo rin sabihan, basaon lafi khusir, bukon rin lafi khusur, bukon. Barisa mo yan, karwayan patay. Sa sumagawa insin yan, tagahaba-haba dahil sinuno yan. Ra. Innal insana lafi khusr. Na, khusr. Atin ni inra yato, pauno mo yato. Parak mulun mo. Na,
Inhikapito niya, apabila in ra baris patay raisab, kamo mo na yung baris patay. Sa in panduka mo rin doon, misan siya patay, basta in baris na kaw na rin kanya, baris taas iwan dapan marakmul. Na, apabila in ra baris patay, oo, pag-uusi sa biyaon, inamuin nakaw na rin kanya, baris, long tabihayan, baris bawa, tagad ka, oo. Baris bawa sa sumagawa, bawa bukon karyasali. Baris bawa sa sumagawa bukon karyasali. Tumto mo na, kitaan nyo. Bang inra kabarisan patay, pag-ubos, innakaw na rin kanya, bukon barison yaon. Bukon ay imbaris nakaw na rin kanya, baris bawa sa bukon karyasali. Uning pag-ianong bukon karyasal, bima na aun sa dyan na hinang sabab. May tasya yung kebarisan, baba. Oo, sa pamabin eh. Kita niyo ba yan? Inra-ara yung barison ini. Patay. Inakaw na rin ka ni amunay mim, uning baris, baba. Hawala pa inamuin unway ni. Hawala pa inamuin ini. Hawala pa ini. Ha? Hawala pa ini. Way pa. Hawala pa ini. Imbaris, aun pagtawa ko unay ni. Hamzah. Hamzatul wasl. In Hamzatul wasl ini, uning baris ni sabi ni. Baba. Pasalan in bawa in baris in amunikato yaon baris taas na bawa in kwan niya. Oo. Na bihayaon aun man huruf na kauna ding al hamzatul wasli in mi amunay mim ini hati niya in alif in hamzah ini biya silent na siya. Biya sa kaulaway na siya rin doon lamud. In karya salisin ini sin mim ini baris unyo yan. Baris patay saan? Na, ikaw na kuno. Basta ako no yan. Nagbakin doa uno yaon. Patay. Nari mo sa mabasa. Yato mi pa, di mo sa mabasa. Di. Sa sumakawa, may teto biyarisan na imim baris baba. Bimana in baris baba da hindi ibukunin ni baris niya karyasali. Sa barisun ni aon. Hati niya, aun na hinang sabab. Unin hangkan may tasya biyarisan tabawa, sabab, supaya inra ini maunuta. Mawasata, malangkit ta bayam. Bangyat wala ta na biya mga pindain mim, baris patayra, narita tumauno yan. Dita tumawasak. Nahangkan da siya amuin biya mga long biyarisan tabawa, supaya mawasa inra. Nabiya yaon kita niya, hal ini, parak mununin, ra. Arakala, ini so inutong tumun. Pasal arakala, bang kita magpangadyo na sin ini, bang ini pangadyon tanin ini, panganal mo, maglamo kayo na halaw si pikiran mo. Yung panganal mo, na hindi, paunhun ini, panipison. Pasal aun da yan, kawauntaran na hindi, apabila inra baris patay, pag-uus in huruf na kaw na rin kanya baris, bawa, wajib siya panipison. Na inyad, tubang in baris simbawa, baris karyasali. Pagkainin ni bukuno ni baris karyasali, baris uno ini. Baris baba sa aun na hinang sabab. Nabiyarin in pag-pronounce sa kanya, pama, amiru, tabu, amiru, parak mulun, amiru, tabu. Na wajib siya pa, dakmulun. In kahinapusan niya, apabila inra baris patay. Apabila inra baris patay. Pag-ubos,
in barisin nakauna rin kanya baris baba. Kita niyo, apabila in ra baris patay. Pag-uwos, in huruf nakauna rin kanya baris baba. Sa sumagawa, sumagawa, kita niyo, in sumuno hara yaun, baris taas, bukon baris uno. Ay in huruf sumuno kaniya, huruf, din ha mga huruf, amin mararak mulyad to. Ano naman huruf mararak mulyad to? Amun ini. Bang pagpuasin ra, hambuk din ha mga huruf ini, amun pito ini, oon, pag-ubos, bukon baris baba, bima nalong tabi ang mga dapan nakatawakan taas, nakabasta bukon siya baris baba, paunuhon yan. Parakbulun in ra, sa pamasim ini. Ra, patay. In ra, baris patay. In nakaw na rin kaniya, baris baba. Pag-uus, in sumuno kaniya, huruf yan din ha mga huruf amoy mararak mulyaun, amoy huruf ulisti'la. Sa sumagaw, bukunin baris niya yan, baba, bukun, baris taas siya. Na hindi ipaunhon mo yan, parak mulun mo siya. Wajib siya parak mo imyan ko, mirl, sada, mirl. Bukun siya yan, paunhon mo yan. Bukun mo pamispison, bukun. Ara kala mga suka mo, nabi adin tuan, bang sa pa kunuan ta. Inari mo kamo, bang in baris, in rayong baris patay. Pagubos, in nakaw na rin kaniya baris baba. Sa pam, in sumuno kaniya huruf din namang huruf ustela, amun lang tama pang pararak mulun. Pagubos, bukon siya baris baba, baris taas siya tawakan dapan. So pam, masadya. Bang sa pamalong ni baris kuan. Baris sunweni, baba. Uno yato, bang makato, lamod pa siya din ng mga wajib parak mulun, buwa na siya din hauno, din haamuin, pagbisaranta dito. In kuanong tarin doon, ra patay, in nakaw na rin kanya baris baba, pagus in sumuno, din mga huruf ulistela, sa bukon barisun yan, baba. Na, lang ta, mga taas biyan, na pagbasa mo kanya, pauno mo yan, parak mulo mo, na mirl sada, mirl sada, at tawa ka lang kumiyang ko, kirl tas. Na bihayan inuno ini. Bihayan in hara, amin mga pagpakuan kani, pagpauno ini. Amin wajib siya, parak mulun. Sa in kulang-kulang dakman, ini nagpangadji teori kani, okay ra ba ini? Actual ini bang mga mag-study, maluhay ra siya yan unhon. Study hun. Maluhay ra yan. Mag-memorize ka okay, maluhay ra siya. Sa inamuing kangunahan katud da hindi, amuing biadi unta uno ini, aktualon tayaon. Amuing biadi nun tamakawain pagparakmul kaniya. Amuing sa pamaimiyang ko sa pamaimiyang ko, Amirul Tabu Ar-Rahman. Kita niyo bang mga mag-suratul Fatiha? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Nabukon siyan, Ar-Rahmanir Rahim. Bukon. Mayo sa nimpiagbida nagta, Ar-Rahmanir Rahim. Mayo iban sinimiyang ko, Ar-Rahmanir Rahim. Na amuyan in kahunan tatuod. Sari na sad, tubiya amuin lang ta, in amun mga hal niya ini, na okay na maluhay rin ni ang mga akwanon. Sana in kahunan tatuod din doon, amuin, lang ta amuin biya din kapag anarante, amuin maparak punta siya tubiya. Na in pangaso, biya din tuan, banglong niya, biya wala ko na unin eh. Wala ko ratud na parakmul. Di dapat kumangi ilong tabihayan na injawab niya, di sab. Imaksud ko, di sab din doon. Di sab amoy lang tamapinda imaanan niya, way rin sabi atukuan niya. O, sa pamaymiyang ko, Ar-Rahman, na wala rin sabi at napinda. Imaanan niya. Sa amura ko man, bang mga upamakon mag-percent na
Duga ing person simbasan sin tao matulid imbasahan ni iban sin bukon. Duga ing di magsibuin amin tao imian Ar-Rahman iban sin imian Ar-Rahman di magsibu. Sa kuunuin ayaran tarain doon bang kita magbasa apabila mapindain maanan niya. Na biya din to ni mapindain maanan niya. So pa mabiya si mga sana di tadya kakuanan so pa Ar-Rahman amin Tuhan bayang ulungon. Na Allah. Namang sa pamalaw niya nagmasabi asing kayo, Ar-Rahman. At ini uno na ito. Bukod na ha, uno na ito. Ha na ka, Ar-Rahman. Na impangasubo, inmanasin Ar-Rahman. Bayang ulungon pa. Injawab niya bukod na. May mana na uno na ito. Napinda? Oo. Narin dito kita nagmula. Oo. Nabukod nito, ataw kan Ar-Rahman. At niya, bukod na ito ba yung ulungon amun hinang mo long tabiyan. Bukod na. Pasalan in Rahman amun ba yung ulungon, suway Rahman. Ha, yato, ha, lano siya. Nabang ilaw niya, Ar-Rahman atawa Ar-Rahman na atin niya bang makatup na pinda na siya ito. Oh. Atawakan bang mga magbasa kita. Aun san, magbasa kita biyayan, amun sambat kurakan nyo, amun ha, nagpangadya kita ni si Mad, do kaing sa, misa na bahasa na to, do kaing na, inimian kau ipon, imansin, ipon, do kaing long niya, o to, kawawa, long ning kakasyad to, kasi mati mga lumiat to, na do kaing na, imansin long niya, o to, kawawa, long ning kakasyad to, na do kaing sa yan, na, atawakan imian, so bahasa Arab. Bahasa Arab. Imian long niya waqala. Oh, irkabu. Waqala irkabu. So pamasadya. Atau waqala irkam ma'ana. Na in qala rito hambok din imian. Nabang niya riyod waqala nahinang nain nagbisara dua. Impang aso na pinday mana niya. Maita pasalansin. Biu tangan niya mad haway unini. Haway mad niya. Atawakan au mad niya. Way ni sa biu tangan mad. Nabiya din sa pamasadya. Amun di ko sadyakan yung example. Sa pamabay niya. Kita niyo yung piyagbidan niya. Inlayo siyang piyagbidan niya. Kita ni nun, aun niya yan. Ang mad niya, kita niya, qara'na, nakawasa kami. Atawakan nakawasa kita niyo. Qara'na, nakawasa kami, atau nakawasa kita niyo. Na, bang kuhiigin amun kuan ini, uno ini, amun mad ini, bay ni sadya. Kita niyo. Nah, kita niya, ini ko sadya imagine nun yun. Qara'na. Uning piagbidda din na biaklong niya sin saddupan iwan suwangan. In qara'na, nakawasa kitan niyo. In ini, qara'na, nakawasa sila mga kababaihan. Nakawasa sila mga kababaihan. In ini, nakawasa kami atau akan nakawasa kita niyo. Na iwan sin ini, nakawasa sila mga unayon, kababaihan, na inlayo. Haunin piyagkuanan din dito. Haunin sa dimbi mga piyagsimaan niya, piyagsilangan niya rin doon. Amun sadya sawab sadya sin. Di damikian, dahin di, hamun ha, maudu topic na to ini, biyan na sinagi ko kanyo, bunal, bang ha magpinday manan na wala isang napinda. Sa banghamin lang niya marakmul amun bahasa Arab tuod na wala siya na pamalaw niya so pamabi si mga Ar-Rahman na bang mag-percent in percent din dito uno ini kulang-kulang da. Oo. Wala rin sab na pinda inuno niya in makna niya. Di rin sab. Oo. Amurak man ayaran ta amurak man in kato ini bang mga upamakon lang ta sa pama mag points
Biwa si mga lang tabag basketball yan. Ingkabayan tayan, atin niya, bangon sa rapat, mataas in points. Bukon, di sad kita mabaya amon tiyo-tiyo da, biara si mag-usaha, ingkabayan ta, tumao din in mauntong ta, in mausaha ta, di kita mabaya sin tiyo-tiyo. O, nabi adahat sab, kung ano sab siya biya, lumabot pa amon lang mo biya, makawa mo yung biya, mga percent yaon amon lang mo, makawa mo yung goal yaon, na suway mo pag-unuhan, pagtuyuan yung pag-anaran. Biyan to. Na mura-murahan, mamarahin na rin di inhaun ini. Ahal ini, inamuin walo yan. Nasa sambat kurakan yo, ingini, kaya nga nandakuman, pangadji unta sadya, hati ni ini parak mulon sa ini, bukunin lang mo pauno ini panipison. Sa sumakawa, sambat kurakan yo, aun waktu, yung kayo na magbabasa, na di mo rawa masilang imarak muliwan mauno ini, imanipis. Pagus bang inikaw magbawas sa nabiyan, biya lang manipis dati ko ini, bukod na marakmol. Oh, may takaw makayan yan, tupasalan, so pamabiya, biya kako, karukan yun na sana. Kita ni, imiyan ako, Ar-Rahmanir-Rahim. Karukan yun yan. Imiyan ako, Mimmarqadina. Karukan yun ako yan. Oh, Alam tara. Na, pagus, bangyan ko magbasa na, imiyan ko, Alam tara. Law mo manipis. Di na kaya tumakaya law mo, marak mo na law mo. Di. Nadida kayo sa magparak mo sa bagmaabda ko man kaibanan, buko ni maksud bang ko magparak mo, di ni simod mo. Alam toro. Na, hamok ni sabit to din mga wrong sin mga magbabasa. Amon imyan, alam toro. Biat to di. Buko ni pagparak mo na sa sungon bukon sa sumakawa, na in magsasung yan, suway baris niya, dapan. Oo. Nabi si mga iyari. Ha? Amir, nabukong biyato sa. Amir tabu. Na murah-murahan. InsyaAllah ta'ala. Murah-murahan bang man. Pagbarakat sin Allahin. Pagpangadji na to insyaAllah ta'ala. Oo. Ang pangasumon niyo? Ini? Kaya na po sa ini? Hindi na so pa mabangit ito bang basta in indanan tarin do basta in huruf istila ya bukon sadya si baris baba ayaw sadya baris baba nalong tuan biya din bang law ni baris baba na uno muna bukon na siya uno ini wajib oo na aun hukuman niya to na aun niya hukuman niya amurat to kawon taratura hindi insyaallah taala oo. Sa indanan ta in mga ini in mga halin ni indanan ta may ta tuan pasalan aun waktu makawa tarayan susungon arakala magsibu iban sinuno ini impang anatay ni law muna so ni panipison oo biat to sa soy mo indanan ini pasal aun waktu biya law mo biya magsibu man sa aun piag silaan niya yan aun piag biddaan niya to diyan na murah-murahan insyaallah taala. Aun dawayan kuan lumaton da kita pamunda nga magkuan pabuntol-buntol insyaallah taala maganad-anad insyaallah taala. Iban inamun ha pag-anad to diyan amun ha kawata kanda mun biya mga kanak kambay ni sila nin namun suway to damun kuanun baba biya hasaun to din dila nila. Oo. Ay di sa paghasaan sinlaring pagmulay sa India. Amo yan may ta pasalan in sila yan in bata-bata biya sinamon mga panghianom. Oo, na ingkato ini bang biya mga sa pamabiya mga niyog na yaon na maunit mo na sa kanlokon kaylo bangyaw nang lalayukan na biya amon kuan na di na maunit na. Sa bangyaw siwi-siwi pa, aun sabi nabibingkok biyan pag buntolom mo. Biyan siwi-siwi pa. Makad lumag-lumag ito munto na siya biyan. Na sa bang nabibihan amon suy na malaas na bang matubun-tulon na, mahunit na tuhan. Mahunit na. Duwara siya. Bang matulukuson, pag sa'yo mo na uno na yun, nabalik na. Misa mo lukuson, na di mo ratuloy sa kakausan. Misa mo uno di na, mahunit na. Sa na ingkato, bukon dahil sabi niya ito'y pagpalawasin namon paghulat-hulat, amon para malosop kita bukon. Sa uno yung sabihin kuan ni, amon pag-anaran ta, tuyuan ta. Amot yung sabihin biya mga kuan. Sa in mga initud day ni amon hakawata ba? Oo. Inshallah mga kabataan kalau murah-murahan amun ma-practice taray sabi mga kadilan waktu mga kabataan yan supaya aun to susungon
urulon si mga kaanakan na to inshallah taala. Na murah-murahan patugtuon na to na sa dira hindi next ko ko man natin mga kaiwanan pangadyan to inshallah taala. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد